hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tulal eng moi Mary Mati Meradesh chu Mizoram atho khatna kalpui ani to a atho ni na po kalpui ani le don Champhai district chung high school le higher secondary school zirlai te pualin career mela buat sai ani Lakhimpur Battalion Sikhen Assam Rifles buat sai National Integration Tour 2023 akal tour Mizoram Journalist Association member te chu Tourism Minister Purobat Moi Roite an availiam Nimin Khan Union Cabinet Chut Khom Parliament Annex Hall New Delhi anei ani India ramin kumsom sari panga zalen na alaw nei lom nakal zel top na tura sarkar lai puina duan Mary Mati Meradesh chu Mizorama atho khatna kalpui ani a atho ni na po kalpui ani le don ti Sports and Youth Services Deputy Secretary Pizo nun thari chuan asoi Akashvani correspondent lel thansanga zona changin Pizo nun thari chuan malang na churam pum huap ani a Mizorama chuan rural block somni pariat le district so pakhata man ni in he malak na hian thil ti tur chi sang sang omin ramta na nun na hlan te pual lungphun te ramdang achanga lak lu ni law aram leilunga omsa thing phun te ni in khwale veng tina thing somsari panga phun ani a ramle namta na intiam tharna buat sai ani to ti asoi bok atho ni na chuan ram chung hun sang sang atangin lei soila khom ani dona chu dellia a mor bok na nei huna lekha chhun khom tur ni in chuta chuan thing somsari panga phun ani ang te le freedom fighter zale na swal tu te police te khatianga an duty laya thi te ramle namta na nun na hlan te khatiang ho share ren na lung phun tur te an tia chu sila falakam an tia chu tiang chu Mizorama rural block sang le uiveng sang a hian enge mozat kan phun ve a kan chin sia danin mun za le somthum pakwa khatiang lung phun kha kan siam ani chu chunga chuan Mizo sipai le khatiang police le zalian na swal tu lo thi to te khatiang hming kha kan tar langa Champhai district chung high school le higher secondary school zirlai te an malam hun ko mu na le na sang chungchang in zirtir na hun pui career mela chu Nimin Khan Champhai venglai community hall a law and judicial minister Pudi Jelal nun tluangan ahonga hemi puala buat sai le khabu career mela 2023 resource booklet atlang zar ngal bok ani he mela hi me thla a Champhai district development coordination and monitoring committee DISHA chut khoma rot chwa ni in Champhai district education committee DEC malak na ani a kick off program a hian Champhai DEC member te official te zirtir tu te le zirlai chanem takle sombik dangte antela career mela hi district chung hun sang nei chun zom chau ani don ani Puti Jelal nun tluang chuan career mela chu zirlai te kongko mu tu le na sang chel chho tura anin puwa chana konga man ro poimo tak ani nge abei sei thu asoya tunlai khovel changkhang chho zela Mizorama po na mu theina tur kong ain hot to thu soin zirlai te chu officer na le na lian danga an ngai te mei pia lama ma ani tuizong ne thiam zong lam ngai twa rir runei taka ki pen turin acha a Mizo te chu chonga an chaklo thin awangin ma ni tur te an thlen phak lo fo chin thu soin minister chuan zirlai te chu English Hindi le tongdang te po zirna chang shaturin acha ani Champhai DC and Chairman District Education Committee pu James Lerin chana pu in thu soin career mela chu mi Champhai district ta na masona rabi thar poimo takle kan khotlanga hung thatak deizel tur ani ti in abwat sai tu tele resource person te chunga lom thu asoya zirna lama Champhai district tan wal ona tur atam hle ani ati a district chunga zirna in ma ason zel theinan District Education Committee Chairman chuan zirtir tu tele zirlai te thei top chua an zirlai mei pia lama an eizon na kongzo tur lo in zir turin acha a zirlai te chu technology le internet te mang changkaya kong sang ma son tum tur le ma thlir thui tak nei chunga ke pen turin acha ani Lakhimpur Battalion Sikhen Assam Rifles buat sai nam impum khatna choinun na tura ruahman National Integration Tour NIT 2023 akal tour Mizoram Journalist Association member pariat zirtir tu panile anma ni shwai tu tur te chu Nimin Khan Tourism Minister Purobat Moi Roy te chuan Gajrat Hall Sikhen Assam Rifles tu Aizawl atangin availiam Purobat Moi Roy te chuan National Integration Tour thil tumro pui ani thule
tun din hun ngai to an nam impum khanna lam hoi program buat sai ani chu fin thlak ati thu soin nam impum khanna tur kal tanga MJA member le zirtir tu te ta na tur buat sai chu lom om ati thu asoya Assam Rifles te malak na chuan om ati thu soin turakal ten ton shet thar sang sang an nei tur te tangkai taka an man nge abe sei thu asoya Mizo namzia rang le nun phung moi tak tak te midang te zirtira lantir tu ni tum tur le nam impum khanna konga Mizoram Sarkar le Assam Rifles malak na te ba ka Mizoram Tourism chungchang tar lang tu ni tum turin acha ngal bok he huna hiam Brigadier Girish Upadhyay Deputy Inspector General DIG 23rd Sector Assam Rifles Colonel Mukesh Sauta Commandant 2nd Lakhimpur Battalion 2nd Assam Rifles le atho puite MJA Headquarters Aizawl President Pusilel Rambuat Saile atho puite antel ani National Integration Tour 2023 akal te hian Nimin Khan Mizoram chhuasanin Assam anpana ancham chung hian Assam Arunachal Pradesh le Meghalaya State amun mapoi mo sang sang te antlo dona Ruaman dan chuan September ni somni parukhian tour zo film Mizoram anron le don ani School Education Minister Pulel Chandamaral te chuan Darlon Joint VC ten nimina an buat sai Darlon Community Health Center lomna Joint VC hola anei chu aman pui Pulel Chandamaral te chuan thu soin shipui awangin kumti le achan vivel na tho thei lawin an oma chuti chung chuan Darlon khopui dung le wanga mason na tho sang sang mu tura oma chung zinga chuan Darlon PHC CHC ahlan kai po atel ti asoi Minister chuan Sarkarin CHC ahlan kai hi ati puitlin na turkong azo dona thok le khata damdo in mamo ne ngal thut thei lo ti soin ata tolin akal zel don ani ati Pulel Chandama chuan Mizoram marlam ti mason nan thil tum pathum anei ti asoya chungte chutlang dung zirna ti mason te shisel na lama in enkol na ti mason te martlang dung zoram kot chwa thra siam te anni ati Minister chuan zirna thuam that na tho ani dan te shisel na lama na tho dan te le mason na satak a to dan asoya kong puilama seling achanga tipai muk road sial nan centralin vaibel se sangkha zanga ada to a highway in hetlang dung hi apal tlang dona chu ba ka bagarot turpuan ani to a amora eng zela omjenain hetlang dung hi akalani ati Chanchinthar Akashvani Aizawl atanga puan ani Kolasip District Consultative Committee DCC District Level Review Committee DLRC le District Level Security Committee DLSC to Nimin Khan and Chairman Kolasip DC Pujon LT Sang Havin DC Conference Hall an chukhom Chairman Pujon LT Sang chuan Bank IO kal khom te chu Kolasip District masonan mo phurna lian tak an nei ti soin thei top chwa zel turin acha Mizoram Rural Bank Chairman Pisher Liu Elvan chongpo in Kolasip District chunga bank te malak na chu Chathokata asya thu soin bank malak na kaltangin mason na po omzel abei sei thu asoi ani he huna hian financial inclusion ruam man na hnuaya Kolasip District chunga mishing sang ni ayat lem che na khosom ni pakwa te chu bank sang sang ten chan in semin bank kaltanga ham that na sang sang an chor ve theinan malak na kalpui ani thu atarlan ani a poisa da masalaw zero balance account hon theina Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana PMJDY le Social Security Scheme Shang Shang Pradhan Mantri Jivan Jyoti Bima Yojana PMJJBY Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana PMSBY le Atal Pension Yojana APY lama bank malak dan te thlir ho ni in mipui tamzokin heng mam thatna te hi an chhor theinan malak na sajwal ni se anti ani Nimin Khan Union Cabinet Chutkhom Parliament Annex Hall New Delhi anei ani a Special Parliament Session Union Cabinet Chutkhom nikhat na hi Prime Minister Narendra Modi an kai shoin darkar khadon laya o ani Union Cabinet Minister Chutkhoma hian Union Minister Raksha Mantri Rajnath Singh Union Home Minister Amit Shah Union Finance Minister Nirmala Sitharaman Union External Affairs Minister S. Jaishankar le Union Minister of Road Transport and Highways Nitin Gadkari te chu antel ani Chanchinthar Siarti top mine atlang pui Mary Mati Mera Desh to Mizoram atho khatna kalpui ani to a atho hi na bo kalpui ani le don Champhai District Chung High School le Higher Secondary School Zirlai te Pualin Career Mela buat sai ani Lakhimpur Battalion 2nd Assam Rifles buat sai National Integration Tour 2023 akal tour Mizoram Journalists Association member te chu Tourism Minister Purobat Romoe Roy te an availiam
nimin khan union cabinet thut khom parliament next hall new delhi a nei ani chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani